Ka Balang Shnong Arsngi Mookalein Parish Namdong kala penlong ya ka seminar ba Arsngi kata ka arpolaiterik pat ka arpusauterik jong ni blainar arja apusan halor kapang pilong kejing syai jong kepartai. Lapdiang sengau baha sya kene ka seminar daerang ba Balang ka Balang Mookalein ima damiki siang syai ya baro kinong ya lap ya ka ketin ublay ima Blasius Dekar ima Riban Kongshay i secretary ka sengrang ba Parish Namdong ima Karlik Siang Shai i President Keseng Rangpa Parish Namdong i Reverend Father Simeon Sungo i Parish Priest ke Namdong Parish bat i Babu Lambor Lengdo i Head Catechist i Father James Bare i lalong inongknya Rangba ha ke Mahas Buko i ha ke Sengi Utroy balayoru ban penkop bor ya kinong kitkam batamai jong keseng kendro kelot jong ke Balang Shnong Mookalein Balang Shnong Mookalein kala dap da kecing sengongo ya kinong kren baro ya kijing hikai bakila yo syapang ngejik imen sim jongki kumki Kristan.